allin p'unchay munasqa khuyamasi. Ima linduta Diosninchik ruwarqa Adanta, t'urumanta payma kisninwan qorqa formata. Chantapis kawsachirqa Jardín del Edenpi. Pero día regalarqa compañerata. Puñuchispa orqorqa chawpi cuerponmanta, costillanmanta ruwarqa Evata. Chaypitaq Diosninchis instituerqa primer matrimoniota, Adánwan Evawan kawsarqanku chaypi. Bendición ninta qorqa Diosninchik miranangupaq munayninkuwan. Chantapis qhariwan warmiwan aycha hina kawsanangupaq. Chayta munan noqanchik matrimonionchikpaqpis Diosninchik kunan tiempopi. Pero qhawaspa llakiwan kanchik aska matrimoniosta, separasqasta, phiñanasqasta. Chayta mana munanchu Diosninchik, porque aska warmis abusasqas kasanku, imarayku chay pasasan noqanchik tapukunchik. Mask'anachik kayta noqanchik entiendenapaq kay libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 3 y 4 tarispa kanchik kay willayta. Wasanchaq warmeqa misk'ita riman. Rimasqanqa aceitemantapis astawan llampu. Qhipamanmin ichaqa ajenjomantapis astawan hayata kawsanqa. Iskay filuyuq espada hina astawan kirin. Baqta noqanchik engañachikusunmantaq uyarispa chay miski simita. Separachisan matrimoniosta askata kunan tiempo. Diosninchik mana munanchu chayta munasqa khuyamasi. Qharipis warmipis respetana tiyan chay matrimoniota, porque Diosninchik día haywawarqanchik bendición ninta. Engañaspa noqanchik mana maltachu ruwasanchik compañeranchikta, sino Diosninchikta. Kunan día invitayki, hap'inaykipaq qosaykita warmiykita, ninaykipaq maskatachusqan munakuykita, qusqataq oracionta ruwaspa mañakunachik proteccionta Diosninchikmanta. Ama faltaychu k'aya, suyasaspa kasayki, wakyachayta tarinapaq qusqa Diospaq qillqasqanmanta. Bendiciones.